Fir, Fir, Apa sih, Les? coba banting tang mata. Bersih biten ya. Enggak, jaja apa kunduan? Mar, Fir, jaga aja. Kok serius? Jangan arah apa, aben? Coba terdesak. Tulis. Jangan arah apa, ah? Mar, kondisi suatu. Apa nih? Apa maksudnya, Re? Aja bekel perasaan engkau kebe. Kau niser kebe. Kau esto kebe. Terima cinta kau ya. Sebelum mah kok seporan jelas, kok tak bisa aja. Kerana ben ongguan ongku. Tak narimangku. Iya, Des. Ongguan kok. Kesoon ya. Benar jujur ke perasaan ben titik. Mungkin engkau benih tipe yang laki saya kesenengin ben. Can siapa ben meniti penengkok? Can ben ki buru-ruwa. Apa can engkok? Be, tak bisa nerima engkau. Be, menida iya maksud engkok. Jenon ada remah. Kok tak bisa nolak been. Berarti bener emang engkau. Iya, kok nerima been. Yes! Vira, I love you. Ojak tika mapunga. Iya, siapa cewek ro? Saya baju satu sih bener. Tentang pacar ha. Dari mana? Tadi. Lumayan lah. Iya kayaknya nih sarang yang dini tulis. Mak nih serang. Sana nara apa deh ya? Wah iya, pas oleh yang laki yang ngabek sendiri ya. Si, jenon kok arah apa? Ben kan pun bisa ya beat, tetapi tak bisa aja gitu. Duh, kah santaian. Semuanya bisa diatur. Tuang bulis, ini pasti coba karma ben. Karmari ya, kan kuncan cao cak. Mun sete tak berlaku ingat lah. Saya berlaku hanyalah kesenangan. Jangan canda iya deh. Jadi itu bongku ben, kerkastaan ben. Oh, aku cuma menolong aja. Tadi nak ada punya? Dem ale. Wah, ntar kadang bini. Tuh, mau tak nemuin teng bini bendes. Ketidian deh. Iya, Oleh tajuk kok. tujuh deh. Halo. Apa bos? Bede kafe bimuhlis. Oke, OTW. Oke lah, lanjut WA deki lah ya. Oke. Hui. Boleh kok nomor cewek cong. Biabik lah ngomong ah. Sambin siapa sih mampu ngebek? Tuh maju kah? Betul murahnya bos yang Halo, Halo, siapa bang? assalamualaikum. Siapa bang ya? Jawab kada tang salam. Oh iya. Waalaikumsalam. Siapa bang ya?
Engko semita nomor ben beri ruah. Senengi kafe ro. Masa tak enggak abe? Oh, apa ya? Bisa anje. Engko bi ben ketemuan. Kok keng beda je kebentak. Penting. Oke lah maju. Neng di mah. Ning tempat biasa dulu lah. Oke, OTW. Oke, siap. Demak, Mbak. Maksud bang juga remah. Aku tak apa. Benende anje dititang pacar. Le, mendek iya kan jelas. Ai. Selepa jelas ben pas jawab lain. Benende anje dititang pacar. Apa bukti nah? Mun bencet seneng ongku keko. Ben minta bukti apa kang kok? Marah pas ngucap. Kor cek minta kapal bi sepur. Mun kun telur cek nyari agina. Coba ben ngucap perangin. Muncet berseneng ongku keko. Turin, kan gedeng. Saksi aki ya. Mila, kok seneng kebaan? Kok sayang kebaan? Benden ya dititang pacar. Hei kan gedeng, sakseni kia. Engkau remah rasa sayang muhlis. Engkau endek pacaran bi muhlis. Mila, I love you. I love you too. Cuma paman tengah akabai bula sawatnya ni semua celarang. Iya, Pak. Siapa sih telepon ban bari? Kitang pacar dek jenengan siapa? Ih, di pacar kita ke Mbak Ren. Minggu kok, Pak. Enggak siapa pacar lu, Mbak? Duh, mak kipu bendik marasan apa tahu terus tang pacar ben. Engkau benih adik si munafik, si arepuk pacar orang. Apa boleh baan kita tretan? Ari dek tang pacar. Arapa, sekerjar ban, bobolan bi Bamila. Kotaknya kah aten tak sesuai bi roben. Sekun arapa genteng tapi aten celau. Kata cuma jarang eate nyak rasa nadu alokae. Kengain ya, sampai bila bayi kota akhirnya pora juga ke ban. Seporan kok yang. Ikhlas setang ate ikhlas cae bulan bunga remah sana jendu